Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi akai tak tebak, kaji pegadang syariat Nabi. Syariat Nabi kaji pewayang, dalam sembahyang harum usalli. Syariat Nabi kaji pewayang, dalam sembahyang harum usalli. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Ikut subah jika haruntan kekurumuhan, azan sekali talikin majid. Jika harum tak harum peringat ke orang mati, talikin majid. Jika harum tak hanjut peringat ke orang mati. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafai Sayyidina hana ajaran terawih lapan, jikan pun Nabi kandui maulud. Jikan harta di pekabunnya meria-ria, kanduri maulud. Jikan harta di pekabunnya meria-ria. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Ikut ulama jika kesesat, cukup dan mehan. Ikut Yahudi, letak yang tolong yang bersalahan. Hanya sesuai dengan sunnah Nabi, letak yang tolong yang bersalahan. Hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, membeta ikut sabar jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafai Sayyidina hana ajaran terawih lapan, jikan pun Nabi kanduri maulud. Jikan harta di pekabunnya meria-ria, kanduri maulud. Jikan harta di pekabunnya meria-ria. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sabar jamaah.